too much age. Munyaba efesi kapa ena motimini na gana wa hale jumedi ena mani egusu amoshe na ebusuafo ena deyi eye mami aninsu egu eye ejemu nani etutu aka nensem eye mami anidin ede madam Talata nonna ene de wababonten ede eye ensembi ababetu edwa afa eye ne ba nidin ede James Nana Wumba ehona Abrante James eye Abrante wono ena ne eye prime suspect edema eye mother of Professor Emmanuel Yao Bene eye papa chese Legon Professor wonya ne baby koye ewo ni fie ewo eye adrenga no aba police for edibebetu edwa esom kokoto papa na chese ya chechire ne nsam achechire ne nan ede abomu awoda eye ne corridor ekwakowra eye ne dem ma chese moja pram no no yes papa yi ni wo ehon asem ena meka na papa yi ensem beto odwa na chesem dane dano na wo mo nhwehwemu edia founder no ena ma cleaner wo fie wa ni din ede James na Wumba yi de enchemu bebetu edwa echemu se ampa wono waka hu bi ena ema Professor Emmanuel Yao Bene yi woto nananom ewo ensem no krampom ena kokobo keys papa no ne keys ne kobo spare keys achese womo edikokodi sa bone eno na womo di bone no because of 450 Ghana cedis papa ne phones ene ebiemu susu ni piece ni ehon enkro ne ba ebia womo enyaye na wo enya womo adwen pone so womo beku papa no na emom papa no cooperative awanye amfa amomo ne ma womo ede iron rod ebo ni tirimu a eno ntino ma na eto anananom ewo edom na yini abemei ebra ye che no agese yatoto na no wode nsem bebre ena etu edwa wotimi enam so eboaye ema aposifo ensa etimi eso enkrofo ebi emu anachese wone womo ena tena asem ebo epo eno na ena da ena nyane ntiye esem na no memenda no Abrante James Wumba yi wato nananom ewo ensiedo na no na ankoye amfa ama mi anidin ede Talata no na yi amana babonti echemu debi or suspect person e bano ewuo no poison bi ene ede poison no a enunti amana to nananom ewo ensie edo na maami ame no wo kasa idi echese wo ye wo batan a woni adwuma achese ne ba James Wumba yi wono ne ebeka ne se brofo kasem se wo ye breadwinner ede ema abusua no wo chese wono ena ekọ ena oba ede ema na maami ni twemam wone ne ba no ekasa ye etwetwe enkoma na chese wo before wo party ways no na bibi bia ni wono ma esho ewo ne ba no ehun ese ne ba no eyare nanso wo hwa ena onya ne nteye ese ne ba no ehun enyeden emfa no enu ntiye de na kwakopiem ewo ayaresabia na enomu ma chesem one ne ba no ekasa ye ma ne ba no edi nkomo no o ma na eti asese bibia ebekoso wano ede ayeden amano na ma me ne kiremu a ne ba James Abrante no aka akire no pefe se Professor Emmanuel Yao Bene ni wonu wonim hu bi enya de se ne nsa den ewomu nanso so wonim de na so wonim de call so aposifo timi ba bonten ede bebetu edwa se ne bana de atomu se papa no woka hu bi ena wokun no nti na no wanwan nti na dada wo hye ne ba no enkran se won kana komanto yem na bibia ebeyeye na wonya na nti yese wo bi eto fried rice ekokoma ne ba no bra na woda ayaresabia no wogidi ye pan sem se aduane no som ena ye nam ye ede poison ne ba na ene wonka atiasefo enwu ebi na ne ba no de obetime di ne ho adanse se ne ba no wo padwuma wo ye obi a wo bo ne ho emodem pa o chese one professor yi aye adwuma over 1.5 years due to na juma diam wo ye entiem na ne ba no enye se ye cleaner keke ena wo ye wasunsua enwuma bebre achese wo de ne like ne nsa aye enwuma bebre pa nanso so wo beku nipa de ade achese wonim se ebeye ne ba no ade ne den ewo ni wiase a wo ba ye nanso
se obi ebetimi agye ne ba no ede afri ne nsempa ade wanda dwen ho da se sa ade no ebesi entie no ma no hunu se eye nipa bonefo bi nipa bi na hye asem ama eye enedai ne ba no wonka eye atiasefo ehu ebiemu na maame no ede ne nsem no etu edwa wo chemu sem eye ne ba no eye won obi atese wo di sika bra eye efie eboa eye nkrofo anase wo boa wo mo ebusua no ne grandpa enso so ababonten a wono so echire mu an eye aposifo wana wo mama me ye enade esem bi adefedefe sem bi afa me kire wo mo omu tutu eya no ma ho fa me meche omu musasa no ma be ni dabi because wo mu ni mo baba no omu baba ma no a obetimi akasa ne nana no wonim no enya de ese ne nana no betimi adi sa abone no na eye nana ne kire mu nana be ma yi kire mu eya aposifo bi nsem krapo mo kasa akwada no wo twahwe yansa na wo wuo no eno kra ne ade eye na bufu atese wo te krapo na atese eye na adwen se tese wo ombo bo aposifo asum ade ntia wo no na busua mu se entwa se obi betwa ebi ni na busuam enti sa ensa na wo mo kaksa kwakwa na story cool stories na wo mo ede ba bonte no wo mo nyan na wo mo hwe na di nokure bi e wonsem no wo mo ntimi fa embra ememeto eye abonte a eye mame eye talata ide wo susu sem eye postmortem enkoso na nie ye hunu adekoje potiam eku eye ne ba no because onu do susu sem enkofo bi ene poison e emra sa eye fried rice aduane no ye de ekokoma eye ne ba ebema no ewo eye ayaresabia ewo na ebusuafo ensem we de ani eye ayenyan pa eye chese minji ndi se ade we eto ebetimi atwa eye sese na se eye se wo bi abrante se waka no kre se ye no kre pa se wo no eka ho bi na wo mo ekum eye professor ya ene na wan biem na ebeye na adwen se wo beyi no ede afri ho no because no kra na waka ede awie enti wan pa ebiem na ebeye na adwen se wo beku no ede fo na chese maami na asem a wo kan efa ba bi no kra bi ebetimi awo mu se ne ba no edi kan emane hunu se woni ensa ewo professor ya obini yi ni wo no emu na enhye en yamana hye no amana kase woni mu edi na eno na ebia wo mususu se ebetimi adurumre bi abaye abrante no be na adwen se wontimi enje mfonso a wonye ye antumto obeka mu nokre eno nti na wo mo ayi na edi afri ho na da bi ukun obi edi akata wo bone so no anyem bia wo die sebio obekire bo e wa asase so ana wo die wumu wa mene wo wura owu aduro a chese wo die ewu ba entimi emmefa wana debio enome bi wo ho no ma aya mo ma ye ntwen eye ehun because ni pay say wono eneko ede ebama abusua wayi no ede afri wono no how do you expect the family to survive? How do you expect the family say wo mo so no wo mo ntimi enko aya say wo mo ntimi ntumpon ewo baby as say wayi obi ade afri eye nentem all because of onyoma boni a waye a wo pese wonye den won kata eye eso na sa aposifo so munim pefe se eye abrante wa no woni mu bi na nkrofo bi na hye no putupa ema ne kan ye na ye ma mo pa na se ye boa mo boa wo mo ema ene de abrante no won kata sefo ho ebiemu a ene na mo nsusu mu dwume de mo de ti se ahobambo a mo boni pa na japade ho ban ene na mo nso mo bo ne sen mo boa ema ni pakum akoso anase mo boa mo man no etimi afa ne ntuma pa edi afra abusuafo enwuma ekoso achese da ne da wo bi bedi bone na susu na de won di bone no wonu mom ene beti eye ahun fifiri na de wodi bone ankasa no wonu mom apani baby atna ekoso wo mem ebrason say justice ebe prevail ede ama wo my Ghana say justice ye betimi de eye justice aye adwuma ewo eye wo mayi emu abusuan ana say na wo so wo dwen ho esi efa Fabray ewo too much in your comment section so subscribe to your channel now like your videos me adoma no so say dey upload the video bia what me the first person na ubenya notification na wo so wetimi a share ede ama adofonom ene abusuan for follow yan ewo IG page ene your Twitter handle so @tumajin__ me dey ede ekresi kapa dasene yebesane share Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaiah Kodwampo, obetumi afem the great ampo mbrenbren. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye amo fire.